Za kraj godine čitanja željela bi preporučiti 3 romana iz naklade Ljevak. Prvi roman je Mljekar, nagrađivane irske spisateljice Anne Burns, koji je 2018. godine dobio Bookera, a na hrvatski ga je preveo Igor Buljan. U Mljekaru čitamo unutarnji monolog neimenovane junakinje koja živi u malom mjestu i odjednom je počne pratiti mljekar kojeg ona ne poznaje i ne zna kakve su mu namjere. To je roman o životu u maloj, konzervativnoj, zatvorenoj, patrijarhalnoj zajednici koja kažnjava svaku različitost. Junakinja je problematična jer stalno čita. To je također roman o suptilnom uznemiravanju žena u javnom prostoru koje često postaje normalizirano. Tema je feministička, ali roman nije uopće programatski. To je umjetnička proza koja se može iščitavati na razne načine. Ima jako zanimljiv stil koji se može činiti kao rijeka nezaustavljivog teksta, zato se može brzo čitati, ali on nije ni neprohodan, niti je kompliciran. Dakle, nemojte se prepasti od debljine knjige, niti od specifičnog stila, jer zapravo nas uvijek najviše dotiče književnost koja nas uznemiruje. Kad smo kod knjiga koje uznemiruju, željela bi također preporučiti roman Večernja nelagoda mlade transrodne autorske ličnosti Marike Lukas Reinfeldt, koju je prevela Svetlana Grubić-Samardžija. U Nizozemskoj je bio bestseller i Bookera je dobio 2020. godine. U ovom romanu iz infantilne perspektive 10-godišnja djevojčica priča o životu u svojoj obitelji koja sve skupa kreće smrću njezinog brata, što mijenja njezinu obitelj koja je tako bila rigidna, konzervativna i vrlo religiozna. Djeca se nakon smrti brata boje biti vesela, emocionalno su istraumatizirani, postaju i okrutni. Međutim, to je roman koji može se ponekad činiti poput udarca u trbuh, ali je vrlo, mogli bismo reći, žestoka knjiga, ali ne možete je ispustiti iz ruka i zato je zapravo jako preporučam za čitanje. To je atmosferičan roman koji dosta podsjeća na Raskrstimo sa Edijem Edvarda Luisa, zato što govori o tom strašnom siromaštvu, o zatvorenoj zajednici i o glavnoj junakinji koja se ne snalazi, to jest loše se osjeća, to jest nelagodno se osjeća u svome tijelu, u otkrivanju vlastite seksualnosti. I taj mrak koji prosijava iz tog romana zapravo cijelo vrijeme sam razmišljala da bi to mogao biti jako dobar film koji bi mogao napraviti Haneke, recimo. A kad smo kod filmova, zadnji roman koji preporučujem je roman koji je napisao režiser i scenarist Neil Jordan, Utopljeni. Na hrvatski ga je preveo Damir Biličić. Neil Jordan je režiser i scenarist, poznat po svojim filmovima Intervju s vampirom, Plačljiva igra i Kraj ljubavne priče. Njegovi filmovi počinju realistično, a onda se rastaču u nešto neobično. To se isto može reći i za ovaj roman, koji počinje kao tipična detektivska priča u kojem detektiv traži davno izgubljenu djevojku. Međutim, u nekom trenutku roman se pretvara u potpuno nešto drugo. Postaje jedan čudnovati tekst koji pliva između realnosti, fantazmagorije i sna. Malo posjeća na kriminalističke noir filmove 40. i 50. jer imamo s jedne strane tog detektiva koji je nekako sav razočaran sa uopće svojom ulogom i svojim životom. I zatim imamo tu misterioznu ženu za koju uopće ne znamo da li postoji na kraju. A sve skupa se događa u tami, u vlazi, pored vode, sve je puno mraka i sjena. Ima fina psihološka nijansiranja karaktera. Naravno, vrlo je filmičan, imate osjećaj kao da gledate film i zato mislim da je to roman jako prikladan za mlade ljude i za sve one koji vole gledati ovaj tip serija.